E rua tekau mā whitu tau noiho te pakeke o te hira paenga. E mea te ana kuia te rīkona Māori tino rangatahi rawa o te hāhi mihingare. Engari tāpiri atu ki tēnā kuia hoki te tauira kura kaupapa Māori tuatahi kia puta mai nei hei minita. I reira a te karere mo tana karakia aranga tuatahi. Rangatahi ana pea a te hira paenga. He aha kua kai paraawa noai hoki aia te whakatika i te kairi puata mō tōna taitara. Reverend te hira. Tēnā koe. I whakawahia a rīkona te hira paenga ki roto i te hāhi mihingare e rima marama ki muri. Nō reira ko tēnei te aranga tuatahi kua whakahaere karakia ia. Hei rīkona. Koe nei tikanga e mau nei, e whakatinana nei e mātau, he huarahi, e taia ai tērā rangatahi, te uru, te kuhu mai, ki reira tuwhera i ngā konohi ki tētahi āhuatanga hou ki ētahi mātāpono. He mātāpono rereke ki ērā i ākona ki a te hira, i aia i te kura kaupapa. E whakapaetia ana, ko ia te tauira tuatahi o tērā momokura kua puta, hei rīkona. Ko te hunga e pakeke rawa mai roto i te kura kaupapa pērā i au, kua hua huri tuara pēr, kua hua ihu tū, rānei ki nei momo wānanga. Miriana, wash your feet as a disciple. E ki ana tēnei rā ko Maundy Thursday. He rā e whakamahara tia i te ngā kauwhakaiti o te karaiti, ki te horoi i ngā waiwai o ana pononga. Kai te āhua pērā hoki te koro tuohu a te hira ki ngā hiahia nui o tōna whānau, ki aia. He momo taimaha tētā te karo, kai reira, koera ko tērā kōrero anō, ki te mau koe i tērā tūranga, kai a koe e rā haipapa. Katoa e nei mahi a te rīkona, he mahi mo te kore utu. Nō reira, he tino momo anō a te hira, me uaua ka kitea, e ka tonu ai te mura o te whakapono i tēnei wā o te aranga. Kia eke ngā whakapono kai roto i a rātau ki tētahi taumata ki. Ki Ngikiri ona, te karere.